Napominjem da je ove godine izbor najboljeg među ovim moćnim mašinama bio povjeren stručnom žiriju koji je donio konačnu odluku. Slijedi predstavljanje nominovanih autobusa od kojih će samo jedan ponijeti titulu BH Plus 2018. Za titulu autobusne godine nominovani su Isuzu Novo Ultra, VDL Futura FHD2, Setra 531 DD. A kako je žiri odlučio, reći će nam gospođa Lejla Popora, predsjednica kompanije Centar za Bosnu i Hercegovinu, pa ću je zamoliti da dođe i pročita nam koji je od ovih modela najbolji u 2018. godini. Žiri za autobus i kamion godine: Adnan Omerhočić, Isuzu, Hasan Sarajlija, VDL, Milijana Ristanić, Setra, Dragan Bugarski, DAF, Darko Mikulić, Iveco, Marko Dujmović, Mercedes-Benz. Dobro večer svima želim, autobus godine je Setra 531 DT. Čestito. Nova Setra S531 DT postavlja nove standarde u klasi. Maksimalna učinkovitost, variabilnost, vrhunski komfor i neupitna sigurnost su karakteristike ovog impresivnog autobusa. Svojim dizajnom ostaje prepoznatljiva Setra, ali uvodi i novine kada je u pitanju dizajn autobusa. Ovaj dvospratni autobus je moguće u potpunosti prilagoditi potrebama putnika kako bi njihovo iskustvo bilo u putovanju što bolje. Izvolite. Dobro večer svima. Kao prvo želim da se zahvalim gospodinu Miru na pozivu i na ovoj lepoj organizaciji večeras. Hvala svima koji su glasali za Setru i moja želja je da se narednih godina što više Setri vozi putevima Bosne i Hercegovine. Hvala još jednom svima. Hvala vama. A na redu je proglašenje kamiona godine.